ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Anglo KUKI-WAR centenary gate se ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯅꯕ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯅꯕ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Public Works Department dagi reply ngasi phange Anglo KUKI-WAR centenary gate huzik Chorchampur National Highway number 2 da leiribase sigi construction gi permission amata Public Works Department dagi amta permission amta pide haibagi khoindagi RTI reply lakpire amapan hen phajal ablimi Manipur gi irang si tasengna huzik me tang ahumda Kuki community gi amasung lakliba illegal immigrants militants singsina backing leire harakanda ki community gi mi singsina sandu iba false propaganda sandu omba aikoi gi Anglo KUKI-WAR centenary gate se akoi gi mai thanaba tawrami maitaina mai thanaba tawrami kaina haijalakpa adudagi koi gi Delhi University gi university daga koi Anglo KUKI-WAR 1917-1919 sigi koi syllabus ka hapchan naba tawrakpa koi gi distorted history koi gi sungai leramdaba war haitare maming leiraba university daga hapchan naba honarakpa aduga Manipur da sungai leramdaba history haitare adugi centenary gate ama huzik leiribase si sariba sigi permission leibra leitabra si kanana tawra saribano sigi history se lana chalalibase karigino haiduna sigi kumana kanana si sanabagi damakta koi gi permission piribano na aina अखोगी Public Works Department ta अखोगी RTI thazabane thazabasida अखोगी Public Works Department dagi reply ya ngasi phange Anglo KUKI-WAR centenary gate huzik Chorchampur National Highway number 2 da leiribase sigi construction gi permission amata Public Works Department dagi amta permission amta pide haibagi khoindagi RTI reply lakpire aduga sigi mathakta su na koi 19 December 2022 concerned DC da अखोगी सी गेट से लौथोकपगी मतंग दसु ऑर्डर पीखिब लेरे चे सिगी अखोंद पिरक रिप्लाई सिगी मतुंग इन हाइतारे अदुदे सुक कोइदबसे सिगी अरानबे हिस्ट्री थमगा नियम चादना नेशनल हाईवे नंबर 2 दा साजलिबसी सी कदवई सारिबनो लौथोकनबा ऑर्डर पीखरबौद हुजिबो लौथोकत्रिबसे करिगिनो अदुना हुजिक RTI रिप्लाई दगी सु खंगजरे Public Works Department दगी सिगी परमिशन पीखिबा अमता लेते हाइबगी पोट अमसु लेरबनिना सिगी सेंटिनरी गेट सी कंसर्न डिपार्टमेंट ना मणिपुर अमता नि हुजि लेरिबसे अदु मणिपुर सिदा अखोगी मणिपुर सिदा अरानबे हिस्ट्री अमता चटपा पामदे अरानबे हिस्ट्री अमता लहेनबा पामदे अदुना अरानबे हिस्ट्री लेतारगदी तौरिबा अरानबा सिंग मफम सि लेतारगदी अदुना अखोगी हयेंग तुंगदा लाकदबा जनरेशन की दमकता अकाइबा मयाम लाकनी अदुना यारगदी सिगी 19/12/2022 दसु सिगी रिमूवल की परमिशन पीगिबा कोई ऑर्डर पीगिबा लेरबनिना Anglo KUKI-WAR centenary gate सिगी याम थुना लौथोकपिरो